Gurba, aboo kee deeqa diimaa fa? Puhutaan Afrikan saarina takaafa. En gurbatti kanatti ajamu. Arvaa että on yhtyy fi jiraatu saatu nyt joku ja Rabbi. Gurbatti. Really? Aaba. Obboro fi salto qua fa che fuori di cadutin copai. Yes, I dek kamu pun ada Rafika, apa ya? Dek kamu pun ada Rafika. Mana saya kayak kram duit. Ayo kan, satu kusiap. Kayaknya lu gede berapa yang dia mau mana mau nyari yang gede berapa. Oke, makasih. Makan kagak nama. Yes, silakan. Ayo. A few minutes later. Sebelum aku kali ya. Gurbatti nana jadi kamu tambah be kayak bo? Aaba. Yes, makasih dek kamu pun ada Rafika, apa ya? Dek kamu pun ada Rafika. A few minutes later. Gurba, aboo kee deeqa diimaa fa? Saya mau tanya gue. Kasih maaf. Apa ya? Dek kasih Rafika. A few minutes later. Gurba, kayaknya kamu udah mau Gurbatti nana. Aboo anjak itu bayar sih. Aku dek asal di Rafika, dek asal Rafika. A few minutes later. Gurba, kayaknya kasih tuh fa? Dek kasih nih. Aku tak kerja Rafika. Oh dek tak kerja. A few minutes later. Gurba ini kata kafa. Awak mau itu dihanjaki ya, wayo pada suami.
All set.